Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengen nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahanen, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasai ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, ulang kelsohan ukurta mendalaning geluhen. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat isada Korintus bindu 10 ayat 6 so ayat 10 telu. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 ken si mendok. Ulang mo kita ngut-nguten, bagai deba kalai si ngut-nguten di. Gabe ibu nu malaikat kematen idi kalai. Bapak inang, ngut-nguten odango mengurangi masalah. Apalagi memahan umur panjang. Bagi ma, melangut-nguten, geut melemahkan kita. Janah geut ma muncul permasalahan-permasalahan si rembaru. Lotin mo, kita tabah nalako mendalaning kenggeluhanen. Asal lot solusi ibagasan masalah. Baik masalah kede, manangpe masalah belgah. Apostol Paulus memahan contoh pengalaman Israel sitikan Arnia. Bangsa ensoh kalon i kekelengide bata, belipe kala inggati oda setia mi debata. Kala i kelengkumi Tuhan i ngodak tong. Iwere merkecukupan. Tapi kala i dak tong oda percaya taba debata Jahoba. Rasam biar merkelebihan memahan kala i dak lalap ngut-nguten manang pe kelsohan. Ngut-nguten manang pe kelsohan idi mo memahan kala i muen oda soh mitano perjanjian i. Kala i mate i tengah dalan. Pengalamanen memahan apostol Paulus posengetkan jemaat silot i Korintus asa percaya taba janji Tuhan deket merdalan iwagasan kenggeluhan harus mau tabah melalot permasalahan. Kumerna odalot permasalahan simbelgah nai kan keleng deket kuasani Tuhani. Pengalaman iwagasan kenggeluhan ipecidah Tuhani mo membelenggah na keleng dekat kesetiaan Tuhan. Masalah memang selalu lot, pasti lot solusina. Odango ngut-nguten. Tenang, jalo kenyataan. Dekat mersodip asa iwre Tuhani dalam si mendena taba kita. Asa tegar kita nalako mendalani kenggeluhanen. Dekat merkite masalah en memakin iman ta semakin dewasa. Kapasitas iman ta pe makin belgah. Jadi tetap mau tabah mendalani geluhen. Mersodip mo kita. Lias ate Tuhan mikatamu simbadiai. Ampuni kami melada ngut-nguten kami ibagas geluh nami. Pergogohi kami nalako mengulakan katamu simbadiai. Iwagasan gelar Tuhan Yesus Kristus mersodip kami Pakko. Amin. Bagi mo renungan tasi darien. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan kita karinana engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, juan-juan mau banta, shalom.